ni Saitoti karagudio kana ni oe Saitoti marutaga wira na baba ukayu haha kigogona-ini ukayu haha Saitoti marutaga wira na baba tene muno eikangari yake mari ndereferi uguo ni baba na ni aguragira thuiti. And number 2, Saitoti thiini wa mibango ino ya mathiko na ndwari, he has been a very very vocal and mundu committed. Tono ona ndarigo okireri na turaragia nake magikoroga irima ria maitu tungiragire nyama mucii kwa bishofu ni wenda kumenya iha ekumaku tukuria thaa cigana in the absence of daddy tondu ringi ni mundu busy bishop na otorade ugite andu mahutagio ni undu differently. Ura bishop ahutagio ni maundu tiguo Saitoti ahutagio ni tagwito ni very strong family no Saitoti ni very strong koguo they have supported the process na turi akenu ni inyui na mureke maitu ahuruke na thayo na inyu muture na thayo na tondu mwi guku na ni mwendanite ndirenda Saitoti ugeithia andu on behalf of your family na utunyite ogeni kuria the famous nega na mane mathie Kaimbaga murathie riu. Thank you so much. Tugeithie yugo tondire nyiki mami witu tiguku akwite no guthiaga he mutengeri wetagwo Dorcas Chemengich ashida thahabu Ruraya ni twahurire ruhi muno ni tondu wa gutengera gwake. Riu kiria mami arekire ta Dorcas Chemengich ni gutengera aratengeria ihenya na tukira arahutia karigi mbere ruru gutie ndugitiga gwitikira. Hello tumenyitete ogeni Kaimbaga na on behalf of family uyu niwe mukuru gwitu mutumia my brother uyu niwe second born, third born Danoka, fourth born Dare Ho, fifth born ni uyu, sixth born Dare Ho, seventh born ni nie, eighth born Danameki ukinya na we mwici atubangira kou, ninth born ni JJ, 10th born ni Joshua na jabo nitagwo Daniel Drango. Nitukenete muno ninywe ni uria mutwikite na ndina ngatho ingenda gucokia cia mwanya kuri aya tuciaranirwo na muno he mundu gitahika ithimo no tumumenyerete inyi nyo mwitaga bishop nie no jigwe nyo tidage mwita bishop na ndimwite gitahi fatane muramenya no ndiroiga ndiria mami yarwarire ni twatengerire tugitengera tukihangania gugithio gukioma tukiwa no arahona ari agathie na mbere riu no igua gwathie gwakioma muno kiura ruga ithuĩ tugikunya tuthimo tukira JJ enwe wiku nake akiremo ne kweherera firethi ndie kiria ingihe mutumio wakwa shuare ni arwana mami muno maundu maria Ngai ekanaga tuli agwikaga na tuli akumenyereire family no andu ani makoretwo na murigo murito muno kuma Kaimbaga guka guku taru yo kuma gwake no yo kuma gwake nigetha akinya kwa mami no ginya kona ciringi 100 ma nduthi meri maukara na mari magucoka acoke akinye ru guka guku no ginya korofagite not less than 1500 iyo ni fair theri ni tufaitete muno na nyu mugatunyitirira muri andu afata muno aheshimwa ito atugatiri ito ndona senator wa gitu Nyandarua Bwana Medhu congrats na ukejethera kawira muru ithe witu man kuwa senate jethera tukawira kanini nigetha ugie na legacy tole ona gwitu itu ndi kuri farafara itagwo JJ road ni tondu uri ekire na recognize mundu witagwo Kigwa wili wa Kigwa mwana kesho. Thank you so much uria nekora tugikia fata muno kuri ithuĩ na kuri murigo wa mami Ngai twa murathime kuria Kaimbaga gutire na oru ni tubangite ndera mugoka mukenete mutikanokena gacibwe cia maithori mugoka mubangite gukena na mundu rokona mago maria makomaga gikombe ndakana matige irio ni tu Ben Githae no mo recognize. Where is my brother Ben Githae mundu gwitwo Garia Junior Karago Sir James committee ira tongoria maundu maya ni mutwikite maundu mega muno
ni mukire mutiokire na gashibu mukire na gatauro gago twipe ne matugiritie maithori na nikio ngoretwo ngiruta wira ucio na ngirwa mwana inywe ngai amurathime karibuni sana kuri tiri na maithori ithue ni gukira tukenete tondu mami ni ahurukite na ngwire ureciria kurera ihe mugwanja ta Saitoti ni kaundu kanini uyu agakire hiro uyu akageretie biu ta imagine ni mami ahoraga o muthenya mami ni onaga mutumia akeingira na farogu akoyo ruthanju ugutoro njambithagia nginyari na ringi oka gucera tondu hari atumia 18 ni complain wa ngari kihege kigiaku ri gio turagitugiaga nginyari wa ngari kihege ugo gwaturaga riu hinde mwe ndikiha mundu witwo Sir James hinde mwe umenya ndari mwaganu ni ndathire nyumba ngihitha ngiona ndirono kumbe mami hari ni wanyonaga ngingira ngeiria ria mutu kanwa iciko igiri kigo murango waringithio ngitumia mami oka kejira oka niki waya akiguthoro hiu likimuthikare othe maitho appreciate Saitoti na family mageikara thi asanteni aui roheru wega kinya makinya ite-ini kahora amina murathimwo muno na Saitoti na brother ciaku na sister ciaku tutitiganite na inywe o kinya muthenya wa Tuesday twina inywe na mwenda tumuikarakarie riu twi brother cianyu na ni uyu guo na sister cianyu noguo maitu arari na twana 11 riu ena twana gwisi ni tukinyu milioni toroginya toto tuothe ni twana twao inywe muri au o ne maitu we ha o ne shosho bas ithuothe turi ambari ya muhihu kwambiria muthenya wa umuthi. Thank you Saitoti and your family. Neguria Pastor Ann Lawrence niwe okoretwo ari treasurer wa committee no dinamwita ta treasurer ndamwita for 2 minutes arugame ithenya-ini ria pastors na ma present a song nuthu ruria best choice ya Bishop JJ Gitahi. Mutugatiri Ann, congrats for good work. Rugama haha ndi thutha waku ndithiete haraihu. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Amen. All protocols observed. The House of Bishops, Reverends, Pastors, ahujia ngathe ciothe na atongoria undu mwe na leadership ya kanitha uyu wa priesthood. Thank you muno ni undu wa kanya gaka ga kurugama mbere yanyu ni undu wa kuheana tribute on behalf ya the pastors. Na ndauga pastors ndauga ngathe ya pastors wishiria Reverend Sane afangite icio ingi. Jitako Pastor Ann wa Lawrence na ni undu wa tha cia Ngai ni ngoretwo hamwe na family ino ngimateithiriria wira ni tondu o mundu ari mwito wake ngithitiguo na kwenda kwamba kuheana tribute ino tucoke tuine rwimbo rwitagwo icoki na matamu verse 2 kana verse 2 na chorus njoke njikare thi. Maito Dorokathi Wangari, when your beloved son was ordained as a pastor and he was vindicated as a shepherd of the people of God, it was such a joy for you as a mother to see the boy you nursed with your breast and on your arms, the boy you carried in your womb for 9 months, become a pastor, a priest of the Most